trong trai na hun ka hanganga zum min huwa chan pungur te hian kam ti khat lek thu sei do nei karinga kan so manga ani hi kan program organizer berania chuan chu min huwa chuanin thuzir min kai shwai tur resource person po kan som hal mai ton ya ole invite Zainab and topical study around tel Zongte dali so Krista hingin chi pai bule ei kan ministry kha hing atel lo kha chona poi thak de kan thria chu wa chon Christian Resource Ministry kan hentita chumi chu tuna organize tu ber hi kan ni chota ni ti kha kan sui masadua ti chuan committee member te kan hanin vota mo kun rang ngei tu te po kan hin vota te chuan ang ho khan ke ma ni Zongte wa kan te to kan chua hi social media tin hunga a design mi ta na design setup moi tak mai mi ron design tu ko kai kokte kan secretary hi ni chuma ko kan ron tak me wa chuan tuna kan ti da Bible study ani role khan topical study kan an te kan issue kan ko phanina kan mo tu te khutang ta na kan mo tu te kan li tin nu ta na kan mo tu ang te topic kha kan an thang chok na chu mi chu kan han sir ho zel don ya program so dio zela zena hian Bible lo om tran dan de apu zela Bible chan chin kha kan han zir don ya beng ban thak tu don ni ya wan chu mo ko lo tu kan swe te chuan next Sunday ya pe chuan Christian education ina kan khotlang nun siam thura amo purna te kan han ti ho le Christian education hi kan social change tu hian trangkai ni engtin ye chu trangkai dan Christian te hian khotlang siam that na ponga te kan ram siam that na ponga te hian nge role nge kan play ti te kan han zir ho le do ne tin an next a khan Christian na le science ti te Christian na le science hi ein meremem ein personem engtin nge ni don tiang te kan han zir chu te kan ti chho zel do na angai nom chho tial tial do na kan ta na kan moi an kha kan ti chho zel do ni ti kha kan chho te chuan general kal te ko ni da te ko kan ti zera tam so kan ni chho zel tu ra po ngai ta he som nga le pa hi lai kan ni chho ta a alom nei ka ya pur ta ka ti chho zel kan tu manga kan ti chho zel nga ro man te ko kan sir ko zel a tu langin po kan ni ai kai chunga ko me ti chuan zanina kan thuzir roi tu som hal ma yang tuna Reverend Lalhmingchhuanga Zongte pulai look on hey zain kan program a hian ko than tak dang atang te point Presbyterian te ka te kan thian tha ho te pupula te le midang dang hei tu te mo ka hunual maya zo karati te midang dang te ko kan lam so kan en te ke lo chon lam chuang ke ko har sa an ron te te kan lom tak me wani he thil hi ko kan phang te kan den vek na tu topical study khan ya nakin ako soi ho huna te zona le chan na te ko khan in thla rum hi lo ron te je tu kan som ko kan ye alom ome ai le kan kal the ye ole in zain an lalpai su Krista mingin sibai kabu chewa Christian Resource Ministry ministry thar lakin Bible study zirho na thar lak siam ania atran na voi khat na du sat na win han chan ti ra he kan han bang ho don ania lo mom ka ti tak zeta thuma tlem han nei ka dua kan hun chu re yang ti chu ka lau view amaro chu ngai poimo han sei lok ka dua hei kumina kan boruak kan ria a hripuya wangin ti hi kan ni hloma zorama te zoram pona te po heti lai hianin pathian tharau rem hriat na awangin rem chang thatak mai khale lama heta lo thiat ma se mun danga adin thar ti ang mai khanin pathian nin min hruai tlat maya
DME pathian in suai hay Delhi lam kan soyanga Delhi om kan iwangin lockdown tir te atang khanin in khom le nun phung abuai don ani ti kan hriat khan committee in room han na kan siam nga la atira chuan video record in YouTube lama in khom na kan nei ho thina ba se hun local leka a zoom hetianga live a zoom in khom ang zong hen kan kalta a Delhi a hian Delhi zo in khom hian Nupui leng awang hian voi khat ma in khom hi kan la lo ni kan la thul lo re re ani ti chuan hian in kan kal thei zela tin chu mai ni lova hun dang zong zong a in Bible study ti ang chi heti anga ti na hi kan nei tha a kan thalai te mi thanem ngai ten Bible study nei pui na sa a pol tam tak nin siama nu ho tele a pavalai ang Zongte le amidang dang te po zoram lama kangkai chho zela ai zol lama tang te po en ron tia ti hian Zoom Bible study le worship ang chi te kan fa te phei chu enge nga moin an lut pe ang renga zan ol hian nei manglo moniti tur hianin an tel kual pe khopa ka lu pui vek pe lo zau ke ma hian an mang thakop mai hi a ko ran pui lam zo khi kan mut thu dewem o ka tia thalai le tlei rola atlana khop mai atun lai hian ai zola te a khoi khoi mo hianin zoram pon lama te po be na sa chu ta ka ril ru lo om chu ko ran a ko ran kan ti khanin a pola denomination big ka soina lo ngai lo ula a Presbyterian mo Baptist mo ai enga po khanin a ko ran anga buai pui thama kan ngai lo le kan ngai tha deu kan thalai ten an tui pui sian tui hal na hetia anti hian nakina chuan an kal for an chuti khati kan ti le siang kha kan tum le emonianga kan ti pui vat kan vat lo hi chuanin kan chang lo zo vek mayang ti hi lo om riawin ka ria chu an nun chom na le kai hruaina tan po ne tin an kal sual tur ven nan te po hianin buai pui pe hi angai ve shima chu tiang awang chuan hei tuna ministry pungur te ho pula te ho ina etia Christian Resource Ministry an hanti te po hi a tui thalai tui zong le enge mo zong te po a trai dara etia a patling deu kal khom ringot ni lo te va a thalai le te rol hui khom zong te a kan trai dar thiam kha poi mo khopanga hemi zoom hi unlimited ani wangin entinan keini ho chen hei zanina kan han nei ta a Monday zani mo Tuesday a eng la ya po kha tlei rol le thalai pual te po khan han ti pui dana kha langai tu ani ta sela tangkai ngot in karinga tiang khanin ngai tu na zau zokin lo mang zelta ila a tha ome kan thu zir tur lama kan kal mayanga zanina kan thu zir ho tur hi an ho tu te nan ron ruah man danin Bible lo om tran dan le anulam ti ania mak ang reng khop mai thu pui mak deunin ka ria a zau ro pui boka zanina hian ka thiam na hian aphalo na salutuk don ti hi ka reng maya chu mai ba ka kan hun hianin min dai lo na sadon bok le ngala chu tiang ani wang chuan thuk tak le chip chir taka zuk zir sen khani don lova kan pon lang te in kan phak tok te in kan tianga kan soi sen ang tok kan ti kan pet loranga ti khanin kan soi sen lo chin chu kan kal san mai an chu tiang chuanin kan kal don nia ama sain pathian thu lo chirila hebrai bungli sang som patni thu kha chiar masaila pathian thu hi anunga thil ati theya khandai hriam ton eng ang ai po in a hriama nun na le tharau ru tua le thing phel sang khop hialin a chun theya thin lunga ngai tua le tum te hi a hrengal thei ani in samsom pakua chang sari atanga chang kuwa kha chiar le bokila
lalpa dan chu a thafam kima nun na asiam thathin lalpa thu hriat tir chu arin oma mi mola ti fing thin lalpa thunun na thu chu adika thinlung atilom thin lalpa thu pek chu athiang lima mitte ativar thin lalpa ti na chu afaya kumkhua atana om thin lalpa ru rel na thu chu lalpa ru rel na te chu ataka afel vel vek ani hei hi sam ziak tuina aron soi hi pathian thu tina ni lalpa dan ati te lalpa thu hriat tir ati te lalpa thunun na lalpa thu pek lalpa ti na lalpa ru rel na asoi thak zong zong hi tora soi na vek ani pathian thu chu chu ani a kan chang siar kha kan zuk khrilfia in kan zuk chip zui hran lawanga an ri rumin hruai tu ta na kan han siar ri mai sela pathian ma kunin ni tong trai leng lalpa kan pathian min mangai tu zanina hian mi fing ber poina an hriat fia sen lo an hai chua sen lo I thuro pui tak mai a hloma zir kan tuma a pum pui thlir ho kan tuma a chip chiara amal khaya zir sen ani don lova tharau thiang hlim fin na in lalpa nangin min zir tir la mi hring fin na ina hai chua sen lo thu ani wangin nangma ne na tangin zir tir na don kan dua kan be sei ani khongai na kuta min chela min zir tira kan nuna kan thinlunga le kan ngai tuana te kan o ka le kan chezia kan nun zong zong ara chua pui thei turin nangin tharau mal som na nen min hruain che kan lalpa Isu Krista mingin chung chu kan di le che amen amen ole kan kal zel ma in kan thu zir tu ra hi tikhanin a screen a ronda lan kha kan tumanga screen share in slide enge moza tane kan hun eng angin nge kan man zai thiam ang ti kha soi thiam harang reng khopa tikhanin lo mu thei ka ringa slide a khan kan thu zir ho tu chu bible lo om tran dan le anulam ti ani soi to ang khan hei ke page biblical scholar po kan ni lova ka thiam na hi apon lang a limit ema nang ni ho hriat zat po ka hrelova kan zir ho top mai don ani ti kha ni sela thuk tak le engemo tak khanin kan zuglu chil man lowanga hun point min dai bok lowanga in hriat tam le hriat bel ringot khazani na kan zir chan po ni lo ta sela kan nuna kan lok pui dan tur lai kha kan lo ngai tu ber ni se tin ga in som Hmasa ni thu mang devin hei hi bible hi pathian in puan chua na bible hi enge ni tin in zot taila a chan na ol sam ber pakha chu pathian in puan chua na ni ti hi ni revelation kan ti thina divine revelation pathian in puan chua na ani thlarawa pathian in min biak na ani awangin mi hring fin na le zirsan na manga chui fia se na ni lo chu wangin pathian tharau tran puina kan mamo ani ti kha chiang Hmasa balta ila soi thiam in an soi thina bible hi lui ang nita sela chu lui chu nau te poina dai kai tham lek ale lama chun sai pui poina hleu tham ni boxi ani an ti thina mi mol ber poina a hriat thei mi fing ber poina chui sen lo thu kha ani chu chu zanina kan zir ho tur hi ni kan han zir ho kan en ho tur te ber chu engtin nge bible hi alo om ti te enge ni ti te kha kan zir tum ber ani anga ti chuan pakhat na chuan bible hi enge ni bible Hmasa kan timaya atira bible akha a omani chu chu lom thum ang devina soi theya bible Hmasa kha hebrai ho bible ti big taila pakhat na chun dan le khabu te ti ani a chu chu the law ti te poina soi theya torah an ti hebrai ho chun dan le khabu hi torah an ti atin Pentateuch ti po hianin soya panga le khabu panga soina ni maya Pentateuch ti chu ni Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, hemi bunga Moses le khabu te tia soi po ani boka
chu ahlom khatna ni chu Bible Hmasa berani chu mi zo chuanin zol nei te ti kha om le ta the prophets anti ka Bible chuanin a upa ber tot tu kha aron ni le ta tin pathum na chun Psalm alo kal le tin Psalm ti zong lo khanin hagiographer antia chu tiang zong an sei chuan Psalm ai na huam zau hleka ruthi te Psalm te zopa te thu fing te thu hril tu la thlan kom tra la Daniela Esri Ezra Nehemiah ti te Chronicles ti te khang te kha aron huam le ti chuan kha hlom thum ani ta ni ti chuan chu Bible original te ber maya chu Hebrai tonga ziak ania chu Hebrai Bible kan ti de berakhani ta ni ti chuanin chu mi zo chuan hei hriat ve reng in hriat sa te ponianga sa vek lo te polo om pal the chu vain han sei kai ve zelila BC zathum le zani in karvela khan Hebrai Bible hi Greek tongin an letani Hebrai Jewish scholar somsari rual vel khanin an leta chu Septuagint anti thutlung lui Greek tongale lin kha Septuagint anti ni chu ti chuan Vulgate anti hi om le AD zathum somriat pani vela khanin ai Jerome ate malak na ni deuh berang chu chuanin Bible kha Latin tongin an let ve thunga chu Vulgate anti fo hi ni soiri ki atam ve sia heng hi enge ni ti kha shavek lo te po om the ve tho ne an sai kai ve shrim ani chu ti chuan Talmud anti hi om le Judasa kho in kai suaina le khabu poimo ania Bible chu ni chi alo na Bible zir chian na poimo na lian taka nei thina wangin an sai tel ani ole kha Bible Hmasa chu lo ni ta ti chuan canonization kan en don ani canonization kan ti hianin om je chu Bible ni tura le khabu sang hetia hlom khom lo ni da na hi canonization chu ani deuh ber maya Bible ani ngal ngot lo ti kha setaila atira Bible an ziak ringot lo Genesis ziak tu hian Bible atana ziak ran lo Mathaya ziak tu hianin khonge Bible kan ziak teang atimia lo Korin ne na le khathon tu hianin ko ran te ne na le kha athon ani ve top maya Bible tur kan thon teang ati chuang lo khang thu ziak sang kha engtinge Bible lo ni tak mai da ti lai kha canonization chu ani ta ber maya ti chuan canon ti hi aum zia chu Semitic tong chi khat hey Semitic tong an ti ho chu antenan Aramaic te Hebrai te Arabic tong te kulai Middle East thale ram ho tong ku Semitic language an ti ho chu ani chu ta tang chuanin hey luang mizo tonga Bible luang kan ti thin hi atakin kan rama hian luang hi engtinge om che ke chun kala shilova read te po antia an rama chuanin tiang anga man thei ngal te po ania mun phia kung chang fang mai kan nei ang deuh te po hi ni mai the chu tiang chu ania chu luang chu hil te nan an mang thina ni te funga tan an siama he puan than dora kan kal chuan puan than zuar tu te hian yet stick an nei thina ni te na meter te na ang sia kha yet stick an ti maya chu tiang deuh chuanin luang kha te funga tan an siam thina te khong tan e chuan hun a local result chuan kha luang kanon na kha te na te khong soinan te po man lo ni nakin zela phei chuan khami te khong manga an te chua Bible atana man tla pom tla ti soina atan an lo mang ta zela ti chuan Bible khunglu tur big le khabu pathian chua pathian thok khum pom tla him soinan khan canon an lo ti ta ni ti chuan proto-canonical books ti le deuterocanonical books ti kha om le ta proto-canonical books anti chu hey mol toy zong in soitai la tu na Bible kan nei ho zong hi Genesis atanga thupuan bu ho zong hi
ani tamai Protestant ho vina Bible kan pom akha a oma it's one deuterocanonical books ti om zia chu engani proto ti kha first emo original emo primitive ti na ni a ati ratanga aziting soina ania deutero kan ti ro chun apani na mo adot tu ti na ang te ponian chu deuterocanonical books anti chuanin kami dot tu proto-canonical hanni phalo kha anni ta a chu Protestant clear na zona tanga soi kania Catholic te ro chuanin an clear chu tiang in zuk dan yam ve chuang lova canonical books an pom ve kani chumi deuterocanonical books anti te chu pakhata chuanin Catholic le Orthodox ko shanten an pom tlan a oma Tobit anti te Judith ti te Baruch ti te Sirach ti te Maccabis pakatna Maccabis panina wisdom Esteri belchana Esteri bu hi thutlung luya a omsa a amaro chu heta Esteri thutlung luya kan nei ba ka hi nan Mordecai mu mangkhen dik thu ti te Mordecai mu mangshil fia na ti te mitil re pani te phir ruk na ti te amana le khathon le Mordecai trong trai na ti te Esteri trong trai na ti te lalma Esteri in lan ti te lal artezergia le khathon ti te ka Esteri bua hian heta kan nei ba khi an nei bel cha ani an ni chon tin chu lo chu Daniela bu bel cha na hian nei boka Azaria trong trai na le no pang thiang hlim pathum te hla ti te Susana le upa te ti te tin Bela le dragon ti te tin Baruch bel chana an nei boka Jeremiah le khathon ti te an nei ni tin Catholic in an pom ve chi lo Orthodox ko ran sovin an pom kha om ve le a chu Manasseh trong China ti te Esdras ti te Maccabis kha ni china kan soi masaka khan Maccabis kha pakhat na le pani na kan soya Orthodoxian pathum na le palina an la ni tin sam hi za som na pakhat na an nei tel boka chung ho zong chu deuterocanonical books anti ho kha anita a keini chuan Bible kan pom lova apocrypha kan ti tenen atoi mol zong a soi chuan apocrypha kan ti ang chia om kha anita ni ti chuan enga tinge a then Bible pomani a then pomani lo ti la ya kha lo soi tai la le kha zia ki tam tak pomani hetian keini chuan lom fel takin Bible ti hian kan nei ta a khatianga abua in thui khom khani velo ni manlai chuan papyrus anti khatiang le thil ziak na angchi te savuna te an ziaka tikhan an ziala abuanga hetia keu the thui khom po hi anilova chu scroll anti maya ti chuan Bible tu na kan nei ang hi chu scroll tam tak ani don ti na ni ti chuanin khang bak po kha le kha tam tak a oma chung zinga a then na chu Bible kan lo pom ta bi kani chu engtin nge kan pom engtin nge Bible an lo ni ti kha as aron soi tu kha oma chu criteria ate khong a kanon akha om ta ni chu thutlung lui kanon te khong a he soitai la pakhat na chuan azia tu in pathian in puan chua na divine inspiration anti hi atong ngei turani chu nilova mi in ama ngai da ne mo alo chui zau ve na mo alo zia ka kha kanon ani theilo ani chu panina chuan azia tu chu pathian zol nei tak ani em ti kha poimo le ta a pathian zol nei tak ni lovina alo ziak ve ang chia kha Bible senglu kanona senglu ani thailo ani chu pathumna chuanin thu ziak chuan pathian thu chuak zirtirna hemi orthodoxy anti ama atanga doctrine local zirtirna kal zela kha Genesis
hun lai Abraham ate atanga pathian thutlung chumi ma poin Edenic covenant ti te Noahic covenant no le pathian inkar thutlung ti te Abrahamic covenant mo Abraham le pathian inkar thutlung ti te khatia pathian in puan suan le mishring ashuaina kal zela pathian zirtirna engeni kan tiang Mosia hova an kalaya pathian in tiang khatiang chen in ti tur ngi chu tiang khatiang chu ni ti adan le khang thila pek zongte ron kal zela kha azidinga kha omani chu orthodoxy an ti kha alo ni chho ta zela chu mi chu azui thap lo chuan kanona pom thei ani lo seng lu thei ani lo ni china kan soi duat ho kanona seng lu lo ho an nia kanona kan seng lu te chu soi vak ngai lo kan hretlang tu ra ngai le Genesis Exodus Leviticus number ka te kan soi Malaki athleng tu thlung lu ya lo nia tu thlung thara chuan mathai atanga thu puan thleng alo ni le a bu som ni pasari ti chuanin tu thlung lu ya thum kwa kan ne ya chung ho zong kan soi na chu ni tu na seng lu kan ti kanon na seng lu kan ti zong hi ti chuanin apalina chuan ahun laia pathian mi ten pathian thu chuak authority angin an pom thlapem ti kha hi te na poimo berte zinga mi ani zel nakina thutlung thar kan zir huna po kan soi huna po kha chin che ni ta se tu na kan va chuile tu na hianin mithiam inti han tila tong kamoi lo ni lo sela zir sam tak research sa be te an omani theology lama doctorate chutiang khatiang amithiam bon tak tru tak tam tak an om amaro chu voinami ten Greek tong an zir chopa voinami ten Hebraic tong an zir chopa tu te material mangine mo an chu ta chung hovina an mu chua aya poimo jok chu ahun laia mi ten eng angin nge an lo man ing angin mai mi kha a poimo jok dai ani chu wang chuan ahun laia mi pathian mi te khan pathian thu chuak angin an lo pom thlap an ti zela kha poimo thin ani tin pangana chuan thu ziak chuan hun le har sat na sang te apal tlangin ading chang zelem hei hi poimo le ta a hun hi ates tu poimo per pakhatani tin har satna indo na te hei me leilung chiatna rap thak tak te har satna tam tak kum zatama kum sangtama alo kala chung kara chuan ading chuak em apal tlangem hal ral vek tuma thil ti thei tak sipai thil ti thei na ne na ti boral vek tuma mala poi tam tak an lo om to chunga chuanin ading chang zelem ti te kha alo poimo le ta achan chu pathian thunung poimo ani na atanga hum halna ani lo chuanin thil hi amak zia chu nursery rhyme mai po hi kum za lek kal tai mo kum som nga lek kal tai mo an lo phua te hi internet a hian han enila le nursery rhyme kher lo po heng the miller of the d ti te enge mo heng ho te han sirla a version in anglo le a tro bul le a phua dan le background in anglo a khoi bernge dikang ti hriat hlei thei lo hi atam em zel mai ni chu tiang chu ni lain Bible canon hi chu original a kha a survive em ti kha test poimo ber pakhat alo ni le ole ta khanin thu chung hui bu an lo seng khom ta na hi toy te in sei le tai la hun nge ni kan tiang thil kal tluang pa nga ya kha chuanin chu tianga abu wa pom tur bik le chok tur chin bik han bithia vela khatia hum hal tur bik han phom khom emo a khatia ti chiam po kha angai vak lo mai the a hun lai tak phei chuan hemi thuthlung lui a bik takin thuthlung lui eng pen ta tube kan ti Mosia le ka bu panga kan ti ang chi ho te eng ho te hi a hun lai khanin tu zia nge hei hi chumi khami khoi tanga eng ti ka zia nge ti kha a mang tu te khan chu ti takin an lo kher lem lo
ti khan pathian ne na tanga thu lo thleng ziak tuina ziaka an mang bia ne mai ni a nge ni a soi buai na lampang kha a om vak lo le king buai tu kha om vak lo in awangin ti khan alo kal maya khati zel kan thil ka kal selang chuan heng hi chu chok tur heng hi pom tur tia canonization ti san pa te chiam po kha ngai lem lo tur po ania amaro chu thil local zela BC zalile ti vel mo zanga nulam vela khanin umi Jerusalem atanga mar lam ram zau taka kuanin history le khang ka kan soi thui chuan reilu tu kanga Samaria ram kha aumani chuta chuanin juda zirtirna juda sa kho ziding zirtirna nilo thil pol dal an pathian biak dan po juda hovinan pomlo kha aron omta chuta chuanin pathian thu anga an claim ve an chal ve si thu dang te kha lo tam tak awangin pui thiam chi ho khan arona thla kal zel kami pui thiam chi te khanin ti hianin thutlung lui le ka bu him le pom chin tu rakha an lo khon chho set no ke ni na committee kan ne kar le iwa khon kho mang ka han ti ang deu rup ni si lo khan hun rei tak dai khan thil kha aronin thri film chho bible kha aronin duang aronin din chho set ani ber chu tunlai mi thiam then khatin an soidan chuanin Jewish scholar hemi juda ho zingan scholar tena an thui khom ni omanga soite poyoma ma se pom om lo zo ka chu traditionally an lo pom danam chuan ngani arona tha pui thiam chi tena khatia an lo hum hal chho zela kha ani ti hi pom dan zok ani ti chuan thutlung thar kanon lo pian dan en vele lok tai la chumi ma chuanin Nichina kan hun masalama kan share khanin sam som pakuan ha kan share khang hun lai khanin sam ziak tu khan pathian lalpa dan te chu atha lalpa thuriat tir te chu afela ti khanin soya khang hun lai khan pathian thu an ti bible an ti kan lo nei ve to hrim ani chu kan soi tong khan tora khani chumi do ta chuan kan soyang in hei isua le zirtir te poina anon soi thin chu dan le khabu te antia adota chuan zol nei te antilea chu milowa chuan fakla ti te hei sam ti te alo om le tiang khanin thutlung lui bu original per te le anu zela ti khan alo kalta ti chuan thutlung thar bu alo in din tran chho lai hi chuan thutlung lui kanon kha alo in din fel thukhat to ani ti chuan in thutlung thar kanon lo pian dana ate khom akha han soi le tai la pakhat na chuan in ti du dana rap thak lo thleng kha thutlung thar pian tir tu poimo per pakhat ani tlat mai ni achan chu juda hovin ring tu te an ti du da mosia dan zom lo ho misual isua an zui isua kha pathian soi chetu an ngai ni kha juda ho chuan kan ria ti hlum khai hlum tlak po ni lo cross a khen be chau lo chu tiang khopa an huat le an ten kha nia sumi zui tu ring tu te kha an ti du da ta ema an pathian biang le ang ti chi de po ti boral vek khan du ni chu ti anu mana rom sarkar khan aron ti du da chun zom vele ta rom sarkar phechuan vantlang le mi pui he kholaya ti du da mai ni to lo khan sipai mangin sarkar thil ti theina mang khan aron rot ta ring tu ka chu ta chuanin ring tu te ti boralan tumna lian per pakhat chu an in zirtirna ziak an nei ho kha hal rale moti boral vek akha antum ani chu tiang ani wang chuanin le khaziak naran na zonga kha chu hum hal kha aman lalowa thi theina ni wang mi in thi pui thei
ti shereng chunga ahum hal anun na tha pa ahum hal akha pathian nge ni pathian tir ko thiang limte kut nu ti chiang an hriat chian a chau kha an lo hum hal ta thina chu wang chon ti du dana kha kanon ron thlir sang tu poimo tak pakhat ani thi pha in huama ring tu ten an lo hum hal khan thu ziak poimo zual big aron clear fel chho ani e chuan pathumna chon zirtir na diklo antinan montanism ti te gnostic zirtir na ti te khang lo chuak khan thu ziak him pathian thokum apostol te kut nu le apostol te thachang dol tu thu chiang dong te kut sul nu kut chuak big zu hum hala zu clear fel du na ka aron tilian dok achan chu khatianga zirtir na diklo vordar tu te zinga khanin apostol te ming chala halo siap ve kha an om fo mai ni le ka thon te le a thon zong kher lo te point apostol te ming kha an chal du ema mi nan oi nan tin chu tianga zirtir na vordar chu nom thina chu wang chuan in khatianga thil suak alo om thei ta ka wang khan ring tu te khan apostol te kut chuak ti an hriat chian bi ka kha thi chil in huamin an lo hum hal ta thin chu kanon ron thlia sang tu pakhat ani le bok ani chuanin ate khong a kha om ta apalina atang khanin hei paruk pani na paruk na palina ti khain lo en chuan khata tang khanin ate khong bi iti mayang a criteria bi kan soyanga paruk pani na paruk na palina tia khanin regula fidei anti kha latin tongania ni china orthodoxy kan ti ang chi tho khania thu thung luya tanga in cher chuana isu krista chanchin tha jiding kal zel tina ani kha ka regula fidei anti chu khami a khan a in ngat rem thlap ani lo chuan kanona apom theklo antinan galatia bung khat chang riat chang kwa ate khan kan en chuan chanchin tha kan shrila lo cheu kha chu chanchin thadang vana van tir ko te point keima ni point ron soila an chedong inom ro se antian strict emani apostol te kha chu da chuan isu krista zirtir na ziting chau lo kha chu alut tur ani lo tikha anita tin panina chuan lekha ziak chu apostol te ziak ani lo poin apostol te hne na tanga thu chiang dong tu te ziak ani turani antirnan peter lekha thon ti te korin khuami te hne na tirko pola lekha thon ti te johana lekha thon ti te heng hi chu apostol te nan ma ni ngei na ziak khani a jacoba ti te tam tak kha thu puan ti te po amaro chu apostol te ni phachia to loina an ziak hi a om venual ani entinan chanchin tha marka ziak kan tia a ziak tu marka te hi apostol han ni phato lo a hnuwa mi kha ani amaro chu petera kai hruai petera hne na tanga thu chiang dong ani wangin kha kha apom tlak tin ma sang ko than tiek tir khan an lo pom mi ani tin luka chanchin tha luka ziak tu luka ang te po hi pola hne na tanga thu chiang dong ani chu wang chuan ate khong khami a criteria khan atling var tinani chu mi criteria mang chuanin support of hermas anti thin hermasa le thu ziak hermasa berampu anti man chu khami an nol na chan chu hermasa hi apostle ten in kung kai na nei lo ani wangin a thu ziak kha kanona apom thailo bani chu tiang chuanin parukna kan kal le chuan apostol tele apostolic fathers te hun laya ko ran zong ten rual tlang le I helova an lo pom ani turani chu entenan hebrai hi a criteria masalama khianin aziak tu hriat chian
apostol te zia kan ni lo vek poin apostol te hrechiang tu apostol te ne na tanga thu chiang dong ina an ziak ani turani ti kha oma ma se hebrai le khathon hi aziak tu hi hriat chian ani lo tlat mai ne chu mi om je chu hebrai le khathon hi criteria kan soi masak lama tanga kan te chuan atla der ani amaro chu a criteria dang lo om le chu khami hun laya tir ko te khan an ko kati pala khami hun lai ko ran te khan an hrechianga atok em ani ti khani ta ni khami hun lai ko ran te khan e helovin an pathian biak na in khom na te an lo pom thapa an lo man ani wangin tlai khonua mi te tan varin leu thar le chan tu a om lo wani ti kha ani ta a chu wang chuanin hebrai le ka thon po hi kanona pom alo ni ta ni kha ate khong sang ti khanin kan han soi ta kha mi manga te na sang kal tlang khan thuziak tam tak zinga tangin thutlung thara busom ni pasari te hi kan lo nei ta ni amaro che ta yan kan hriat tur chu apostol te thachang dol tu te khan heng busom ni pasari chia hi an ziak pi na ni lo an kut chuak then khat bo thau ta te po a oma hriat ania entinan korin ne na ti ko pola le khathon te po hi patni chau ani lo a hriat ania a bu chung thu an chiar atang han zir hian heta kan mu lo hi le khathon dang a omani ti te scholar ho chuan an em ani ti khanin khang kha chu bo to ani wang han ti ngai na om lova kan nei thei chin na chu busom ni pasari te hi ti khan lo pom ta ni ti chuan a seng khom na kha in khom pui ro re le mo hetia committee thupa se mo at voile khatia busom ni pasari he ing so pomang o tia han pom deu rup kha ani san lova tharau thiang lim hruaya ko san kal zel na konga khan aron in thlifim chho shet ani ti chuanin chelten ham manuscript anti khanin africa marlam ram he africa north africa khutun ma ko san lo puitlin masak na lam christian mun poimo masalam khania sulama an pom chin tarlan na manuscript poimo taka omani edi zathum somruk vela khanin thutlung tharbua hebrai le jacob le judati lo chu an lo pom vector ti kha alanga chumi nuwa chuan edi zathum somruk le pasari khanin athane siasan alexandria ko san te na le kha athona chuan tuna busom ni pasari chia list thi alo ziak lang thap to nei tin edi zathum som ko pasari khanin carthage khua in khom pui hemi ecumenical council anti in khom pui lian voi thum na kha a oma augustina mi thianglim augustina po apalai ve ni chumi tum chuan chuta chuanin tuna busom ni pasari a chia bok kha khom pui lian khan he antia an nem nget tlang ta hemi nu hi chuan khothlang lam ko san anti chuanin ngai dan dang pom dan dang om to chuang lawa kha thutlung thar bua local chhota ni ti chuan bible chu enge ni ta ti khan kan soya kha a boring du mai theya mi then khatan chuan bible kha ti khanin aron in thifim chawa canon ti proto-canonical books ti te deuterocanonical books ti te aron in then chhota bible kan ti bi ka chu busom ruk paruk aron in duang chhota ni ti chuan chu bible chu enge ni ta kan ti chuan bible kan siar hianin a peng dar le zirtura hi atam khopa zirzo sen reng lo hiani ringot maya chuta chuanin uar lai le ngai poimo zongte kha loin anglova khangkara khan a bible pumpuya hi engtiang mu tur nge enge ani tia kha poimo ta chu toy te in soitai la chandam na lui pui ani bible hi lui angin soitai la chu lui dang ni lovin chandam na lui ani ti chuan bible hi lui angin kan te khin do na ti khan kan soi fi do na ni ta chuanin hei
in muthayem te khan lui thalak kan tilang ta ni ta khan mo khanin lui mong lama kan dinga lui nar lam kan thira mo kan muthay tru khan lui alo ni ta a ti chuan lui khai han en wang khan eng nge mu hil sang sang i mutani lui en hian eng nge i mu le ka annotation kha tu ne monia onani ron thai rang zak mai lui kha i en ta a kha lui en khan eng nge i mu lui hi enge ni bir lui hi engin nge lui ni tir ber a khoi lai tak so nge lui in zot tai la soitu ra tamang tro ti chuan lui en khan eng te nge i mu pakhata chuan ruam a om chen ani lui khuar kha omangai ni lui om tur chuan mo ma se khuar kha lui ani ringot si lo khuar chu tama khuar zong hi lui ani mi si lo wa tro amaro chu lui om tur chuan khuar emo ruam emo kha chu a om phot kha chu nga ya tin chu lawa chuanin lung i mutawang lui ai kal chuan tro tlang a big takin tlang ram luya chuanin lung ni tam du khopa luya khan lung om tan hei ke po lung ka kenga hei in muthe mo lung si sang kha hei ka kenga ma se luya ni mi alo hei ka lung ken hi luya ni mi alo tro lui ka keng ti la dik lawang in oi lawang hi luya ni lo ma se luya hian lung tam tak kan hu ni tro a dot le chuanin tui po kan hu ni luya khan tui om lo chuan luya ni thei lo tro kor ani ringot anga kor khoro ani ringot anga lui ni tur chuan tui kha om nge ngai ma se chu wang ringot chuan tui kha luya ni ringot si lo ani ei tui ka kenga ke poin tui ka kenga ka in velani lui ka keng tila adik lawang lui ka in tila dik lawang hi lui ani lo tui ani ringot amaro chu khang zong kha ain bel khom khan lui ani ta ni chu lui siam tu thil tam tak a oma ain bel khom kha lui ania ila khran chuan lui an ni na about it lui siam tu thil tam tak an tinan lui atang khan tui kan la sang ta ta ya ina kan ba druma te kan da a lui ani to lo lui ani na bo dai to lui atanga tui kan wala khran khan chu tiang chuan li te po omang lung te po omang thil dam tam tak a nung cha sanga kai kuang chak ai lo te po a vai khan kan lak dar vek kan lak thran vek chon a engama kha lui ani thailo Bible hi chu tiang che chu ni a zirbing mi ten a pum pui thei ngila a khoi lai moni an concentrate vak hian an bo thi ke ni po chu tiang tho chu kan in nial nan te kan mang vaka then khat phei chon pol zon nan ten manga then khat chon pol tanga chua nan te pon manga in ti thin rin nan le in mu thiam lo nan te kan manga khoi lai a moin kan ngai da na in ang lo fo thin a Bible pum puin enge min ko mo enge soyetum a Bible hi theingilin a thu peng khoila ya mohen kan buai vak thin ani Bible thu adang laka ilak shan khan chandam na lui puya a omzia about to thin ani an thiam tero ka soitum chu Bible thu zong hian chandam na lui puya peng pak ni na an nei veka luya chon lungte tuite oma chung zong chon luya ni na nei veka ni om zea an nei veka ni amaro chu Bible thu khoilai mo kan walak pen vak kan lak than dai chuan chandam na lui puya an ni na khan lo to thin ni chu wang chuan Bible kan zir hian englai po in
chan dam na Genesis bung khat chang khat atanga thu puan bung som ni pani top red thleng hian Bible hian min suai lu tumna ne ya chan dam na lui puya min suaya tui pui afin na thu thung lui he th ka ti kha thu thung lui ania ot le nt ti hen kan mangla ra sap trong mi zo trong hen manglar ve toila th mo thu thung lui ani emo thu thung thar ani emo chan dam na lui puya amun lua adin mun sechungin zirturani entinan thu fing te kan lo chieremo tra la kan chieremo Genesis kan chieremo Abrahaman Isaka ahlan chung chang kan chieremo khoi lai po hi chierila sam po chierila thupuan po chierila mathaya po chierila khami kan zir chian pa khan kan hriat tel reng tur chu kha kan le kha chiara khan chan dam na lui puya din mun poimo tak alua a chu chan dam na lui puya adin mun lu a chu eng din mun nge ni khoi la ya nge a om ve hele ka bu hi ti kha kan chian zel kan ngai tu tel zel a poimo ta ni pakha pani na chuanin eng genre nge ani ngai tu turani he genre anti chu tun lai thalai ho chuan an she khopa genre hi music lama blues ti te pop ti te country ti te rock heavy metal chu tiang khateng electronic ti angreng atam lutunga music genre hi country ringa poi genre tam taka sub genre ten then le bluegrass ti te enge mukhan anti thina Bible po hen genre nei ni Bible hi genre sang in an thena pakhata chuan historical narrative anti thil kheng chan chin ziana ani chu antenan Genesis te Exodus Numbers Deuteronomy Joshua Rorel tu Ruthi Samuel akhang lalte Chronicles Ezra Nehemiah Seri ti te le zopa te po athen lai chu tin zol nei te le khabu te po athen lai chu khatiang khan historical narrative ani thowa tiang kha a oma chu hil kheng chan chin ziana ni wang khan zuk hril fia dan tur le zuk hriat thiam dan tur kha hil kheng ani na anga history ani na anga zuk hriat thiam ngai kha a omani then khate ro chu dan lampang sungchang bi kani a chu a hril fia dan kong kha vele a the law ani wang khan khati zong a hriat thiam ngai kha oma tin then kha chu poetry mo la lampang a omani la lampang te hi hriil fia dan dang ta ya achan chu Bible a kherlo po kan hriat thiam dan tur chun van khama hla teng te hi han hriil fia don chuanin hla ani na zo na zu hriat thiam ngai kha oma Bible a po hianin la anga aron soi chi ho chu literally a mo ani angau ngawa zuklak chi lo te po khatam tak a om theya entianan Jacob ka tung dinganga Israel chumal ka somang ti te lo om ta sela la hla thu che kal mang kha lo ni ta ta chuan hei Bible point Jacob ka tung dinganga Israel mal ka somang atia Jacob le Israel hi ashan ve ven omani an kha te po Jacob tha te le Israel tha te asang dai an ni turani ti zonga ingai tu tlat chuan adik theilo hla thu ani wangin mi pakhat ringot po ka ming sang te na ron soi theya Jacob chu ka mangaya Israel chu ka ngaina ani ke han ti ta sela hla thu ani wang khan mi pakhat ngawa kha kong sang te na ron soi ri theya khatiang khanin chu tiang lo point kong dang in hla thu ani na zo na zu khriat thiam nga yang chi ka tam tak om theya tin adang po om tre mai hei kan rei lutuk don wisdom literature ti te fin na zir tir na lampang te tin hril lok na lampang te po hi a hril fia dan kong adang ani literally a hetia aziak angau ngawa lak lei theilo chi tam tak a om theya tin thu in thu te kan ti mayanga apocalyptic literature kan ti te phei chu en tir ne ya thil dang in thup a chu tia azu ti mai thei theilo number te ramsa te engemo a khaw khuap khan enge en tir ti te po hriat thiam har tak te
tiang kha nen thil tam tak kha a hun te po in kal thel nung mai te tiang kha a om theya chu wang chuan khang hriu fia dana te po kan film khura lo ngai le ta tin chan chin thabu te a om le a le khathon te a om le a ka tiang kha nin thil tam tak khan a oma apocalyptic literature kan ti ang chi kha en tirnan thuklung luya chuanin hei Isaiah then khat lai te Jeremiah te Ezekiel Joel te Zachariah te tin Daniel bu te te hian tam em ka tiang thu in thu ang chi kha tin thu thlung thara chuanin Mathai zia ka ten bungsom ni pali le ni nga te Marka bungsom pathum ti te Thessalonica thon ni bung ni ti ang chi te thu puan ti te khanga kha aponga taka aziak ang ngau ngawa zukriat thiam mai hlei theilo har sa tak tak te a om the ni poni se khang khat chip chiar lu tu gen kan zir man don lova pathum na chuanin tu soi nge ti te tu hne na a soi nge ti te a soi tu le adong song tu din mun enge ni an culture enge a hut lai thil thleng enge ni ti te zukriat thiam khanga ya chunga tanga hriat fi anga yang chi te a om the ni ten chu lo le a chuanin a zom pui thu enge ni a malama enge in ziaka a nulama enge in ziak chang khat lek te lak for vaka tlan pui vakhi a lo om thei le ani ti te hi hriat anga ya en tirna pakhat lek khan soi taila johana thon thum na johana le kha thon pathum na chang mi le chang ne tanga chang li kha kan en chuan ravin no johana nan chiar lo kange johana le kha thon pathum na chang ne tanga chang li kan en chuan du tak I tharau chuan malsom na mu angin eng kima malsom na I mu le I dam theinan ka tong trai thin ani ti kha apostol hianin gaya hne na khan asoi ani ale ka thon dong tu hne na khan chu mi then khat chen chak takin an tlan puita pathian tir ko thiang lim po ina Hrisel na le malsom na hi adu saka atong trai saka ni vain Christian te kan hau saturani an Hrisel turani kan muingil turani te prosperity gospel health and wealth gospel soinan le healing hi poimo ti soi warnanan mangta apoimo te mel maya pathian thu tiam le malsom na chunga om vekani amaro chu adang zang zong hemi nat na le har sat na te po tharau lama sual kok le nge ni tharau Hrisel lo pathian ne na in relation fellow anga zuk soi nom nana an man tak zela hianin thil abuai theita mi in van duina lo to tein nang ma le pathian in kara thil fel lo omani I tharau lama sual na tho sual in rap pet cheni mi taksa lo Hrisel lo wa mel ma pa thu nuaya I omani inuna ro irel inuna thui nei tira ro irel tirani ne nei puang lo wani anti ta zela una hian USA ate chuanin Christian chu a hau saturania a muingil turane mal somna adong turania a Hrisel turani ti zirtir nei chak ema zorama po lo lut na sa kan hria kha pathian mal somna chunga telvet oni line alle aluak chuak a zuk tlan nat pui khan thil dang kha a balance lo theita ti chuanin kan soi tu ma chu khalai johana thon thumna chang ni kamin achiara nat taka atlan puya ati lai khan a chang thumna adot le chia khan chiar sela unau te lokalin itak zia thu takai om thin zia chu minon hriat tir lai khan kalom em sia a han ti ta ti chuan a chang li na khan chiar le thei chuan ka fa te thu taka an om pi ka hriat aliama lom na sa jok reng ka nei lo ve atile ngal ta chu mi om zia chu I Hrisela I dam theina turin ka tong trai sak che ni ka du sak lu tuk che amaro chu chung ai chuanin thu taka I om hen ka lom zok dei I Hrisel na ai khan thu taka I om hi ka ngai poi mo zok dei atina anita ni chu a om zia chu kalai kha paragraph kha ate lu tukane hei tlar thum lek kha ani tak taka
khami tak nghial po zuk chiar zo pe lawa Bible kan chiar toy lu tuk thin te kan la toy lu tuk thin kan la for lu tuk thin hian a balance lo zo thina chu wang chuan itana poimo ber ni zong ta na ka du sak ber le ka lom na ber chu thu taka ka fa ten om ti ka hriat hi chu ai lom na sa pakhat ma ka nei lo amaro chu dam na te mal som na te po hi ka du sak bok che a pathian ne na ka dil pui bok che ni tin Johanan asoy ni chu om je chu mal som na te mui ngil na te ka pathian that na le du sak na thu tiam chunga aleng veka om veka amaro chu poimo masa per chu ama a thu taka kan om hi poimo masa ber zo kan ti aron soilang ani chu om je chu azom pui thu te ne Bible kan sharein zau takin kan entur ni pangana chuan kan hril fia dan chu Bible thu vek mun dang ami nen a in milem ti zau takin kan ngai tu tur ni Bible then khat thu hi a controversial thei em maya hril fia har tak ka omani amaro chu eng ti zong po khan hril fia donila Bible thu vek mun dang ami nen a in a kal rem khapem ti kha kan en angai ni chu en tinan Timothy ne na chuan Poland mei thai chungchang a soi zela a to pa chuan chu tiang kha tianga an oma pathian rongbol tu tian lo tran puya chu tiang kha tianga thata kan om chuan fahrina wangin chan damin an omang a timau mai ne alai kha har em maya fahrin awang hen chan damin om them ni Bible mun dang zau ta ka kan zir chuan chan dam kan om theina chu Isu Krista chak ani ti kha pom phot angai ta chu mi enga tang chuan kha pola thu kha kan wa hril fia kha ngai ta a mei chi nau te ane awang ring tin chan damin om don lo ti kha chu chiang ngal reng ta maya ka khalai hril fia na tur kha aron siam thei ta ni chu ole kal le taila parukna chuanin Bible paradox anti cross paradox hi hriat thiam angai ni paradox kan ti chu nisi lo ma nilo si ma ale lama di boxi helama nilo deu akha le lama chun nile tlat boxi ang chi akha cross hi paradox dirina khata Bible hi paradox ina khata ni om je chu duarna a online mal som na po a oma damna a online nat na po a oma nunna a online thi na po a oma limna a online lungai na po a oma ni chu Bible a hena om veka pathian purpose pathian will akha alo thlen theina tur chuan a eng zo ka po kha pathian in mang thei vek ani a om kim vek ani chu chiang takin kan hua mal som na tam tak eng kim hi in ta ni atia mal som na tam tak min soi puya chu ta jan tuar na te po kha soi tel le tho zela khatiang khan ani a tin thi na te po ei damna lampang kan tui pui tak chuan kan tong trai na zong kha ati dam zonga dam lo ti dam na ang zonga chan vek lan dam ngai tur ni dam lo chuan something wrong bewa zuk soi kha ani vek big thelo na chu ama tir ko po la ngei po atong trai ti tak zetin setana kut thak noi na ka taksa om ling ka nei hi milak sak turin pathian ne na voi thum ka dila ni ma sela ka khongai na ita na to ke min ti ni atian tin petera ne na petera chungchanga soya khan inau panlai ni ko ngai in seng thinai du na lama piang ei kal thina I lo upathuna midang in an sen sakang che ai du lo na lama an kai zo kang che atia nu zela soi fiana chon eng tizia athi in nge pathiana choi moi don ti asoina ani tiani om je chu kan dam na hian pathiana choi moi theya kan thi na point pathiana choi moi thei pathianin adu phot chuan amang thei vek ani chu tiang chuanin Bible a hian atuar na laite amal som na laite adam na laite anat na laite athi na laite anun na laite a om veka adam fam kim na kan thlen tak
tak kuna chung chu kan la shefia vek don ani tin kan nun na atana min pek ania in mielnan ani lo ti hi kan hriat angai ni ni hi poimo khop maya khop pakata crusade kan ei line chun lam hun ola ko ran upa senior pension to hi tiang hol bo hian alo lenga thil pakhat ka lo zot du chea atia ka pu ke man ka zot tur zok che lo le nge mo nang zo na chu ka chan thiam ang le ka tia ni chang thiam bi kirlo mai thini ma se ka zot shim du che ni tia nge ni ka tia ram huai zol nuina akko chua kha samuel tharau nge samuel tharau anga changram huai in shil atia chan har khop maya chan chu ram huai samuel tharau anga chang mai ani kha kati chuan bible khan samuel tharau ti boxia samuel tharau dik tak ani hakati chuan engtin nge pathian zol nei ro puilu tuk thi to tharau karam huai zol mai na du hununa ko chu the tiang ti ka lau boxia chan kha re mai ni ta chuan in ati ngai na ka hrelo ka pu ani le chang ta chela enga tan ngai manang ka tia anui kia maya man na chu ka hrimia lo tia chu tiang deuh chuan in kan nuna kan man tang kai tur lem lo shezok ni tum na le shetam ni chak na in hialnan le kha tianga zira kha bible kan zir dan tur ani lem le top nai tumila hei rei du riau maya soi tur atama kan soi cheng lo wa bible fia dan sang oma khalam kha jugan soi thui to lo wanga bible zir hei bible study kan ti chho zel do na eng ang nge kan man tangkai birang ti hingai tua ho zanina point soi ho tha ka ti khop maya inductive hemi expository study ang chi hinge ni anga discovery bible study ti ang zong hinge ni kan that puyanga kan lim puyang kan lok puyang ti kha soi ho na lama po soi tum tai la pakhat soi kai tel zok ka dua zo na om de leka Lilith ti chung chang kha kanon pon lam ma hian thuziak poimo tak tak oma bible zir chian na ta na tangkai tak tak po a om amaro chu kan hriat tur chu extra biblical source anti reng kanon pon lama mi ho hi chu adon son dan chin to kan thiam angai ni pom dan chin to kan thiam angai in entianan purgatory ti super erogation ti a oma entianan ni chena kan soita separate of Hmasa ti atang te khan la a heng te hi doctrine lian pui ron siam tu chu ani ama se kanon chunga mi ani lo bible chunga mi ni lo chu kan hriat anga ya separate of Hmasa anti Hmasa le khazia ka kan pakhat ma thupum lui po akut lova arifer lova pathian chungchang le van ramemo khang angthil kha asoi lo shrim ani chu tiang chuanin hey Lilith ti ko tunai hianin hey tian toy ten karon zia ka lo en petition lo en ula tunlain Lilith kha Adama Nupui Hmasa anga soina in mithen khat riru ati buai deuh ni na langa Lilith hi thutlung lui kanona po alang nge ni hi pai rek the chu ni lo Lilith thi om nge ni Isaiah pun som thum pali sang som palia khanin kan en chuan mizo tong bible chuan zan thil lo om pui ti no NKJV the night preacher tin ada thunga Hebrai tonga ero chun Lilith tin ada kal mai ni trong bul chuan maro chu le linani khan Lilith tin an let ling lova thil tong kam dang in an let linga amaro chu bible kan Hebrai tonga kan Lilith ti kha omani maya Adama Nupui Hmasa ani ti lampang reng hi chu bible in pakhat mai na soilo ero chu hriat evi omma kan Adama Nupui ne ni ti lam soi thoi na po hi bible en om lo top ti hi hriat tur ani
ti chuan yang ngai dan lo om theina chu Babylonian Talmud antia khan tlai khonu edi zathuma tanga zanga in karvela dai khan hei Lilith hi aron lang lian aron lang sar chho tana ti khanin mythology ani thon thu ania edi za sariya tanga sang khat chho vela khanin Adama Nupui Hmasa anga soina aron ritho tana atui pui pol zan tui pui tun lai te poen soi thar vele ni om takania engpo ni sela Bible chunga po hianin thil hi har deu chu om ti hi hriat anga ya Genesis bung khata thil siam chan chin aziak le bung nia aziak chun zom le na te hi ain kal thelain dai khal kan ti don nge ni buai thak ang reng deu chu a oma khati zonga ngai bel du tan chuanin bung khata khanin mishing khapani angin plural zelina soyani chutiang khatiang chu in cho atan chutiang khatiang chun om ula chutiang khatiang chun ti ula ati vecto nuwa bung nia creation story aron om le a chuanin Adama kha mi pa ma cho om hi tha katilove pathian in tha tilova akopui omi ka siam ti khan asoile boxia khatiang zonga chui don du tan chanin Adama khan Nupui su ni mon le ti mai thei tur te po khanin thil kha aom ve de boka amaro chu Genesis khang ang chi te kha chu tianga again ni kan tiang tun laya kan le khaziak academic writing kan tianga min an ron critic dan tur le an ron enge mo vel dan tur ngai tu na ne na zia khani lo ti hriat anga ya scientific book ani lo textbook ani lo history ani shan lo ni china kan soi to ang khanin Bible ina tum chu chandam na lui puya nia adnar ki na tangin tui pui afin na thengin chandam na in luang zarzara chu min shuai lu atum na khala ya kha kan hriat fi angaya akum kar enga mo har sala ya kha buai pui chiam aka tangkai lo ani ti chuanin tlangkom na lama kal tumila Bible hian khoya nge min shuai lu atum enge min pek atum ti hi kan ngai tu ber ni sela tin chu lawa chuan kan nuna hlok pui ngei tuma zirni se ataka kan man tangkai thei tur zirni se chu tilo chu in hriat siak na in mial na akhan kan rala engma tangkai na omlo ti chuan soi ho turi pakhat chia karon da kan ho tu ten du chuan thil dang po participants te khanin kan soi to tangkan eng po in du din soi thei thova soi ho tu rata na karon da chu Christian Resource Ministry hey kan voi khat na nia zandanga chun tu nang hen rei don lo nia kan thu pui hi zanin chu a buai thak de leka du ain kan rei ta dewa kan kal zel na tu ratan hian eng ang Bible study nge tha emo tangkai mo lok peram tuna hian topical in kan kalani riana topical topic pakhat kan zanina kan zira Bible ruang am Bible kanon lo din sodan te kan zira adot lea chuan Christian Education for Social Change ti te kan zirdona in Bible le science ti te kan la zir zel dona chumi ba ka chuan kan kal zel na turatan hian khatia a topical zonga zir khange tha anga tun tum chu rom bung som pani chang khat le chang ni tun tum chu Hebrai chumi khami tiang zonga a Bible text expository as ziremo discovery ang zonga share tlang akatia zir khange tha ang enge lokang kan ngai dan isoi tlang te ule asoi du piang kanin an mutila